laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Na musidɓe julɓe tedduɓe haray no andirɗen noon haray yewtere usaje nden ko ɗo dari inchallah haray noon mi waɗi ɗum ɗo kala faalaɗo landade haray mo wawi waddude étoile 61 ko ɗum woni star 61 haray ɓe jaabano mbiro ko Allah subahanahu wa taala on niwinani ɓe inchallah haray lan udditande adiɓe waɗude ɓen ɗo bisimillah. Nam assalamu aleykum ɓe numéro mum lannitori ko 7380. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 73. Wa alaikum assalam. Naam, ustaz no jenti on. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hajjam hiraja. Janta man la tam. Alhamdulillah. Bismillah. Haray menen landala men ngala haray na ko yowiti e waju mongo. Haray ko fi o bonus doni ay no di hara sa charger téléphone ma on. Naam. Par exemple sa charger téléphone ma on do wa 5 euro e be ditana ma wa 2 euro ni. Mais fala non andugo tay on 2 euro don si on tigi nyami don haray woni riba. أيوة جيد. في الحقيقة هراي كويت بوليس. Silang andi haray ko sitawi mana ko sitawi awoni kama be client be tay be weltanima be ma be wadugol promotion fiyo yimbe ben be du hittingol wona ka mabbe nyiba e liñ mabbe on haray do ka rabbe dingol mimmi ali ella e mudum ko wiyete bonus kon ko buri hewde kon riba on ko arata ko piiji fejjayde din e alhaali go mais amma ko sarta do be business fi to sarta ko dum ko encourage gol mono ya sarre kadi mimmi ali alla e mudum hay ko non mi waawi jabore dum no inshallah wallahu alam. Njaram haray tay me way be dugol landal gotal ka me way ekitango be ben kadi be lando non ko hajjani fi andinami do way ko yimbe be non heewi ga kono do way lan wadude gotal waaw haray toujours ko yowiti e hoore mon kadi ngandi be wada e jouer jini ko télévision haray be lando to par exemple question jini e hoore yewti ko e hoore science on donc jaboda be wala ma buudi tay non dim buudi donc par exemple on tigi bay woni o jaboto woni ko andi ko dum o jaboto tay hara dim buudi donc kadi ko tawra e riba o. Donc si tawi o andi taw lasili on e piiji din ko dagagol ha l'islam on arawi dum do no harmi si tawi tun question ji landete no wiido no question ji science ma question ji tawaydi hina murtina di faybe hina mana joni mi jonno exemple masalan si tawi joni masalan no ara joni ko question yewdirdi e fi fendane fi papa noel e ko waytata non tin don ko inete ko sengo don daga na juldon parce que na domaine makko. Par contre si ko question ji général har ko gandal en général wona wole de fi mum haray no Allah la to fi ton kadi goddum a yobama ber mum haray Allah fuso ala e mum dum don kadi ber kom fami ko wallahu alam. Awa njaram ya law ko barajini haray mewi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam sa Abdullah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad, assalamu alaykum. Sojude no. Wa alaykum assalam Sheikh Abdullah manket nawlato. Alhamdulillah rabbil alamin. So Abdullah Buriya. Boda hedo nge jamono be ngureji din. Alhamdulillah. Bas ko tanagolon tum. Min tariki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah wada mon ko man dakke mo moƴƴo yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Wada yimɓe heɗitiɓe fof kadi ɓe nana ɓe yewtere ƴetta ko ɓuri ko moƴƴi yewtere nden nafitora kadi hara waɗari en eɓe yimɓe nana ɓe wiya taala satirul awwalin
haray jama on fof weltanama fota fota haray ko landitagol tun hunde wotere kadi ɗo ko ma ko ɗon ɗaata yon tigi hoyɗi hulɓini o yimmike haray o immo juula darɗe ɗiɗi o sanza nokkure ko wonno ɗon nen no karmakoɓe kanno wiya no moƴƴi kon tigi tutta laabi tati sengo makko nano gon si tawi ko sengo nano gon ma ko sengo ñamugo woni mi yejjiti ko ɗum min yomi landito jasakumullah khairan tuttugol ngol ɗon ka sengo nano haray kadi e sarhuji defte goo ɓe wi ko haɗi mi sifoɗo fi tuttugol ngol ɗum ɗon ko siko bimbi si weeti on tigi tuttata amma siko jemma on kan on tigi ɗeñƴi haray ko haani ko yo janngo du'aɗa o waalo donc si woni noon o janngi on du'a ɗon o waalike neeɓi haa tawi o ɗaanaaki mo waawi wattude ɗon du'aago kadi du'a kadi no woodi spécial fii si goɗɗo ɗeñƴike jemma o ronku ɗaanaade ka nela sallah sallam maaki haray on tigi wiw allahumma gharati nujum wa hadati l uyun wa anum ayni ya allah donc haray ɗum noon ko wii allah e koode ɗen fof muti jemma o muutike mi ronku ɗaanade allah mi torke ma ɗannina haray ɓe holli wonde allah ɗannina on tigi ko haray ko ɗum ɗon de amma fituttugol ngol ko bimbi si woni weeti on tigi tawi o immike hara mo woni alhaali kula koye ɗon ngol o tutta ka nano laaɓ tati ɗum kadi na tuttugol buyi sifa no sikkirtan noon ko actifle wiya mana na albasque siko albasque ba e sarede e gaaf haray ɗum ko on tigi moɓo hunduko ha heewa tutta kono na ɗo wiya ko tuuta koye serƴagol gokkoyni sengo nano ngon tun na ko goɗɗo wiyata goɗɗum potine ɗum takkan tun tuuta koye sew koye ha haray ko ɗum woni ko fanda e mum wallahu alam aywa haray on jarama fota haray si tawi heƴoyi haray miɗo towi on tawi on jama on gaño landare haray on yewtan en seeɗa e musidɓe meɗen woɗɓe ɓen duɗe ko meɗen e wasiyagol ɓe e ko ndu wasi ɗon ɓe fii ɗoytangol mawɓe payi koye nde tawata yimɓe buy ari ko privé ji ga no wullitade fii ɗum haray sabu noon yewtere nde docteur mako noon ɗen ɗo ɗe balɗe ɗo fii ɓe rafida haray jama on no faala naɓude payi koye muɗum koye ko duɗe kono ko sabu angal moyen ji ɗin haray ko honɗum wato wasiyade karmakoɓe jooma duɗe ɗen ko meɗen ɗum ko goo ko honɗum wato wasiyade mawɓe payi koye kadi e yimɓe meɗen marɓe ɓen feere fi wallitagol tambitagol duɗe ɗen hara ɓiɓɓe ɓe yeeɓaki haray si tawi heƴoyi so tawi heɗo yaari e ñande goo inchallah haray mi accitana yimɓe goo ɓaara e jama on ɗuuɗi salllahuma wa sallim wa barik ala nabina mouhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin naam ɓe numéro mum sakkitode ko 43 67 assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum oustaz yam waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu yaara men nani yewtere mon nde yo allah on waɗan on joddi aljanna amin ya rabbal alamin o kara mi yewtere landal angal ko yowiti wano fi koye ɗiɗi ɓay wonde hiɗa hoyɗa ɗo joni noon est ce que yaray no dagi ko goɗɗo darata wona ko google ni par exemple waɗa rêve kono hara ko an islam hara koyɗol ngol winda ɗon ni kono hara ɓe tradisa ɓe soi-disant ɗon ɓeyna ko yowiti e islam est ce que yaray ɗum ɗon hino dagi voilà ko ɗum ɗon noon min ne o karamo koɓɓen no lurri fii ɗum ɗon no woodi yiwɓe ella ala e mum kono karamo koɓe meɗen ɓen cheikhuɓe men ibnu usaymin kamɓe ko ɓe maaki ellano e ɗum ɗon ko foti koye ɗon ɗon ko yeetagol karamo kojo sino woodi maîtrise ɗo anndi gandal ngal o sifanoma si hina ɗulle waɗa du'a u e hoore muɗum fanka haray ko ɗum ɗo de amma gugol on hino ara hawrde sawaba hino woopa kadi donc mi yeetike on technique firtugol koye ɗin donc haray ka gugol kadi ko yimɓe daari idéologie ji mum e façon no famiri noon naadi to donc naafi gugol on mara intelligent andugol kala ko goɗɗo hoyɗi ko yimɓe naadi ɗum ɗon acci toon tawata sa naɓi koyɗol ma ngol ko on systéme ko ɓe naadi ɗon toon e yantata e mum firta donc onon tisa kadi son calculi koyɗol firtirangol noon ka gugol on tawoytangol hawray e sawaba on à 100% ko ɓuri e hewde kon donc haray ko ɗum ɗon ɗe tigi tigi on amma ko famɓe ɓen sifana ɓe waway andude ko honɗum koyɗol ngol firtata tigi tigi on si tawi la heɓaali faamuɗo nde wonno zamanu men ɗo minni enen fulɓe ɓen surtout e wedditike on fannuɗo moƴƴa
haray ko waɗugol du'a jiɗi toro Allah ka arab allahumma inni as'aluka khayra hadhihi ru'ya wa khayra ma huwa lah wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma huwa lah du'a annaka hisnul muslim sawata ɗum wola e pular Allah torke makko ko mi hoyɗi ɗo okka moƴƴere munde dandami bone muɗum haray yoni sallallahu ala sayyidina muhammad sallam ok ara on jarama haray assalamu aleykum aleykum salam aleykum assalam wa rahmatullah mi ɓuritande hikki ɓen ɗon ɓeɓe numéro mum sakkitori ko 7845 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum saf waaleykum salam wa rahmatullah bismillah ala toon alhamdulillah ko landal ɗon mi faala wadde ɗo ko yowiti e mawdu mon ɗo ko mi hoyɗuno ɗo miñaŋan kanko kadi hari oye moode makko no juulude ko juulata ɗon o jooɗi hari o salminaali ko waɗata ɗon wirdo ko ɗon o fuɗɗi wullude o wulli ɗon noon o fesi ɗon haa min noon harlan feƴƴude mi haynimo noon ka julde makko imo wullude gonɗi no araka gite makko moƴƴa noon on sumate noon ɓayri mi harlan arte tun mi yawno makka komi arte noon tun mi hoyde nder mum ɗum ɗon mais hari noon komi arti mi tawi haɗe ɓe marno probléme kamɓe ɗiɗo joni noon koye ɗum ɗon noon koyɗol ngol mi hoyɗimo noon ɗum ɗon noon mi sifanimo noon kadi komi sifanimo harlan ɗum ɗon noon aaninimo moƴƴa o souvent o landoto noon moodiyan o ko honɗum ɗum ɗon firi ɗum no aaninimo moƴƴa moodiyan en noon ɓe sonkanina ɓeni mi duwanoka mo wolande ɗum ɗon ko ɗum ɗon noon o billahi tawfiq en fait ɗon ko hoyɗo ɗon kon ɗon koko moƴƴi ko honno ɗum noon firtirte ko adi kon taw hoyɗugol ngol wondema kanko himo wulla wullugol fof e ko welo firtirte sina hara on tigi waaci ko boni ka koyɗol ko so on tigi wulli o sonki moƴƴa wano woɓɓe no ko pallitoto ni waaci o si heɓi fatunde ko ɗon woni moƴƴa mais wullugol gonɗi ɗi yalta ko ɗi ɗuuɗi yaltude wo ɗum ɗon ko holliri ko oya weltoyto o iway e difficulté on amma hoyɗugol ngol on tigi hino juula ko holliri si himotorade Allah haray jaaboto dalil men on ko honɗum nela sallallahu alaihi wasallam e maaki as-salat yani ko wiyete julde kon addu'a ko du'a ko toragol Allah on faami salatu ko du'a donc si goɗɗo hoyɗama ɗo himo juula tawi ko neɗɗo moƴƴo holliri haray ko tori Allah kon Allah jaabinanay mo woni si tawi mo fesude ko Allah holliri haray welo aray e makko tawi ko marɗo e difficulté haray ko noon firata wallahu a'lam ok on jarama buy Allah on ko ɓuuri moƴƴude assalamu aleykum waaleykum salam nam ɓe naatuɓe ɗo maafeteɓe ko Bambila windi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah fayno jenti on ɗon ok min hara hina ko yowiti e ko yewta ɗo kon hannde woni e landade komi faala landade si tawi haray on waaway makande jama heɗiɓe ɗo ɓen koko wona waɗede ka Facebook kuji fullo e fullo no yennidira ɓe no yenna oɗa jaabo to yenna si wowatay ko wawɗon makande jama on ɗo fi nden toɓɓere ɗon no jama on ndara no lancitira maku moɗon on fi ɗum ɗon de kasi haray no inchallah ko en haɗi nam famiki haray ko en haɗi jama on fof yennidirgol haray yennidirgol jeyaka e jikkuji l'islam haray noon ko adi kon kala wowolɗo o faljay wano min kam woni wowolde ɗo ni karamokoɓe lan andi no heewi haray ɓe yi faljireji anni donc si goɗɗo noon falji haray ko hani ko yo faljite e hoore needi wonɗo o wonɗo amma yennugol ngol haray jeyaka e jikku l'islam nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe yennaali ɓe yamirali o yenne e faljere na hannde fuɗɗi fewndo nelaaɗo sahaba ɓen faljayno nelaaɗo haa hannde ɓe tuggaali goɗɗo honndu ko wiyete comme pointe de doigt ɓe meeɗa wadde ɗum si goɗɗo bonni ko ɓe wowoltunno on tigi faamira
ɓe makayno ma baalu qawmin ko honɗum waɗi miɗo yi'a yimɓe no waɗa a anndi waɗɗon haray anndi ko honɗum wona wolede amma ko jippi kon e leñol men ngol ɗo e fijirgol o Facebook e ɗuma ɗum haray iɗen torojama o yo reeno e ɗum yo wattu hila moƴƴa wallahi ɗo sa waɗi ɗo goɗɗum e Facebook ko boni ko Allah anndi ala minute ko combien de personnes yiyata ɗum te kadi mi anndina on ɗo goɗɗum accon hakke entre parenthèse buy no créé de Facebook tan ɓe ala e heɓude tan janngugol condition ji windagol Facebook ɗi wallahi mi inni wallahi radio ɗo no anndi yimɓe buy hala no heɗi toon e Facebook ɓe mari terlen 300 page condition général o a kilika e waɗa ok si windoɗa toon sa janngi ɗin condition ji a gayni a windota ko Facebook a wiya d'accord a windota ko few hara jannguɗi fof annduɗa a windota ko par ce que taw mi yiya toon kala créɗo ɗo Facebook sa waɗi toon vidéo ha aduna lanna vidéo on hay wiɗa e fasimo haray mo mari toon ɗum andon ɗum on fof kala waɗɗo photo mum Facebook ha darngal haray himo toon o iwata sa wi a supprime ɗo compte gasi Facebook goy efface yimɓe ɓe yiyatamo mais ko andirta o supprimaki ñande ko ɗi 20 a wi o yiɗa uddititude a watti même email e même mot de passe ko ɗin photoji ma ɗi winɗa a supprime en compte ko on ɓe artirana ma taw andi ar supprimaka donc goo yiltino e hoore ko ɗum supprimaka ko ka condition maɓɓe général hiɓe windi wonde kala photo momin hendi ma kala like ko kili kuɗa ma kala ko winduɗa ko menen jeeyi koye hoore ɗum d' accord ɗa si uddituɗa Facebook ɓay noon ɗo yimɓe waɗa tum tak waɗa mail mum o waɗa noon e prénom e ɗuma condition général ɓenna waɗa o waɗa ok feƴƴa a annda ko honne on ɗo waɗɗa ok ahi joni noon yo Allah dandu goɗɗo yennugol ɗo goɗɗo e Facebook puisque joni hoyre yo tawane ko malairinde mari ɗon o moyen hinde aroya effacagol si Allah yaafikema kono an a waɗi hoyre ma ka tawata ha alqiyama nde effacataki jama on fof no wawi nde enregistrede heɗo a faami ko Allah andi on toon bakka to ha ɗoyta haray e wiyata Facebook on no harmi ɓa hino naftorede kadi ka l'islam kono musidɓe julɓe ande ko wiyete Facebook wastane yila e ɗum te kadi photo ji ɗi waɗɗa to wallahi goɗɗo wawi ɗi ƴettude pirata ɗi waɗa ko faala hiɓe wawi piratugol compte ma on ɓe waɗa ko ɓe faala ɓe wawi piratugol vidéo ji ma ɓe waɗa ko ɓe faala joni noon si an a yenni hoyre nden hoyre nde windama ka montotako wallahi mi sikka goɗɗo jarde bete ɓuri ɗum ɗo haray a heeɓi jarrabuye molnaɗo ɓay noon na ɗum ɗon haray wonde e yewde ɗo ni haray o message yo hewtu kala e meɗen wonɗo e gollede Facebook anden nafano ton kono ko masibo ngon ɓuri ɗoɗude suɓen kadi ko honne honɗum waɗeten ton anda kala ko waɗɗa ka Facebook a jeeya ɗum tumi mari ko ɓeyta Allah mo sallallahu alaihi wa sallam on jarama albarka assalamu aleykum hara ko ɓe natiri ɓe email mateteɓe Mamadou assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam min miɗo mari ɗo landal ko yewti e bayana on ko en fait kam mi yeɓaɗa fi woɓɓe ni ɓe hoyɗani wara ɓe hirsini goɗɗum si waɗino on tigi si immike ɓe innani ɓe ittugol on sadaka ɗon ma ɗum hara ɓe hoɗini fiiɗo hirsugol ɓe hirsa est ce que ɗum noon haray kadi no dagi voilà hoyɗugol no hirsa piiji ɗin ɗo ton o anndi no woodi woɓɓe naturellement ko suttuɓe hirsugol waɗa piiji sadaka ɓe suttino hirsugol on faami on si o hoyɗi kadi mo hirsa ɗum hina fii ko koyɗol noon ɗum ɗon fof wiyete koyɗi jiibu jaaɓu par ce que déjà ko suttuɗo hirsugol ɗon ko yewtere ɗimmere nden ko koyɗol mum wonata yamirore o ko annabaɓe annabajo si hoyɗi no hirsa nagge koyo hirsu nagge amma luttuɗo goo min e onon e woɓɓe goo hina fii on hoyɗi no hirsi nagge hirsirton nagge ma fii karamu ko kaari a riiwi on hoyɗi no hirsi baali ma ɗon hirsa baali ko ma hirson baali la ɗum ɗon hina noon karamukoɓe ɓen fopp no fotti ka defte wonde ko hoyɗata tawa koyɗol ngol ma waɗe o ko annabaɓe luttuɗo goo ɗum ɗon ala ton hara he nokku goɗɗo mara dalil ɗum so tawiɗo no woodi maɗo dalil yo addan en
haray no ittugol sadaka ni on tun no moƴƴi kono wigol ko ma hoyde ɗum ɗon haray ko bidda ɗum ɗon tabitaka sunna wallahu alam jarama bo nam assalamu aleykum ɓe natirɓe email ɗo maketeɓe hajja bari assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hajje ɗo e jam salmini ɗon stage en kadi alhamdulillah eɓe jenti on ɗo awam ɗo marɗo landal si on permettilan ko daɓɓe ko ɗiɗi permettal jamanu ɗuɗi mi waɗa gotal ngal e oustage en haray ko yowiteɗum e fiwano sonnaɓe wonɓe fiilade ɓen wono ko men ɓe innayi on tigi naata e jaami kono mi yiyay ɗo wona ɓe capaɓe kan haysi ɓe fiilade ɓe yahay ka nder jaamiw ɓe naata ko ɗum woni e ñaawore ɗum ɗon voilà haray ngacca hakke docteur wure ɓe jaabike ɗum haa ɓe ronki no windi kadi e defte ɗon ko onon woni e ndaarde ka haqiiqa lasili on ka mazhabu imam malik ko on mazhabu ɗon ɓureten gollirde ka meeɗen fuuta jalo haray kamɓe ko ɓe wi sonnajo on ɗo e fiilade o naattaka juulirde siko ɗon yaaruɗa haray hinaya naatu amma mazhabuji luttuɗi ɗin wono ibnu hasm al andalusi e waytayɓe noon e taaliba makko e dawda zahiri ɓeeɗo kamɓe ko ɓe wi ella fus ala sonnajo on himo wawi nadde ka juulirde ko wontun koyo taw himo laaɓi himo laɓɓintini himo sewango o natta ka juulirde joni noon ɗon ko wiyeten koye wontigi huulu allah berko taganawo ko onon darata son tawi natugol ngo ka juulirde ko nécessaire matun naaton haɗa ɗo wawi natude surtout ko wonande janggoɓe en ta sa yahal ndeñande ɓe janggay ɓe feƴƴitoma aɗa wawi natude sa tawi noon nécessita iɗa wawi reportude acca ha ko fiilɗa kon feƴƴa haray ɗa wawi accude ɗon ɗum ɗon ella ala e muɗum haray fof no windi hakkude karmokoɓe wallahu alam jaada ok langdal immangal ko tawi woni kadi hara wano jammitugol ni modi mum si alda e hara bona al islam haɗigol inde modi mum nam harma kono hino lundi ko wiyete kon almuru'a no lundi neediji men ɗi wano wigol modi mum o ɗum fof ella ala kono hiɗon andi enen namuji men ɗi ne jeeya e teddingol goɗɗo wigol mo ɓee bon goɗɗo noon haray mo premier mo duwa adade teddinde wonande sonnajo ko moodi makko gorko on kadi wa kadalika o teddina ɓeygu makko donc haray ko andirton ko hoyende noon goɗɗo si tawi himo woma wiide ɓee ñande o wima nde a tawa e titigon o yawike mo donc haray jammitugol moodi muɗum ella ala e mum no woodi worɓe tigi wiya ɓe ɓeygu mum jammitan kono haray noon e fi ella e mum bakkatu ala ton kono noon hino lundi ko wiyete kon neɗɗankeyagal almuru'a no lundi ko wiyete kon almuru'a ko noon mi jonnan ɗo exemple wono karamo koɓe men towɓe mawɓe ɓen iɗen andi harma yo karamo kojo ɓorno coñci e sport wono joogi surtout so tawi mo fokkito waɗugol e sport ɓayde noon ko fi cellal ngal kono sen fottiɗa joni wa karmo ko emen mawɓe gon toon hiɓe waɗi joggi ɓe fokkiti doggugol waɗoya sport taw buygal ɗa ina andi ko ngal ɗimma par ce que ɗin ɗon coñci yaada e karamo koye awa no woodi konnguɗi ɗi yaada e hakkude goɗɗo e moodi muɗum donc wano nelaɗo sallah sallam e ɓeyguli maɓɓe ɗi hino tabiti ñande goo nene Aisha makono inde nelaɗo nden jammiti nelaɗo maki hande Aisha mi andi a weltaki nene Aisha mako honno andirɗa ɓe maki no mi andiri si tawi hiɗa wowlude maɗa wolude ko wiyata ko wa rabbi muhammadin mi wondiri on jeeɗo muhammad on faami donc si tawi noon ñande tawata welo ngon ala nde ñande a jammitay alors on hadis ɗon mi hunjaki mo ɗo o fof kono himo tabiti donc ɗum no holliri haray hay nelaɗo e ɓe ngulɗi ɗin haray ɓe teddinnoɓe moƴƴa ɓe innirayno ɓe inɗe mana attakniya ɗe wano wigol ɓe aba abdoullah ma abal qasim sifa ɗum noon de kono jammitugol on tigi direct moodi mum haray naafi no harmi may kono ko ella wallahu alam naam ɓe numéro mum sakkitori ko 5527 assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah
assalamu aleykum ustad. Waaleykum salam wa rahmatullahi hajjem. Bismillah. Yaase de ko mon ko landade yowitake bayan ko ɗan ɗo hen ko haray mi falande wonande sonnajo ɓaawo fiilade ma ɓaawo yiide e moodi makko e mbalde joni noon o ara o looto longal o salligo ara juulugol o daro tun o soɓito ndiyal ari e makko tunni jonje makko ɗe ɗon haray mo yalti ko julde kara mo wawi continde julde nde voilà ɗon o yaltata ɗon e alji ɗiɗi ko imma o sikkiti o fellita ma ɗum o felliti à 100%. haɗa on tigi felliti 100%. so o felliti 100% haray ko wodanimo ko salmingol assalamu aleykum o yaha o itta ndiyam si tawi on tigi yaha itti hallanni julde salmin haray julde nden ɗon alana on ɗon si tawi hari hewti ka on tigi gaynata few julde nden masalan ka wiyata noon assala faydamu aleykum ɗon murandu si ndiyan ɗan ari e makko ɗum haray julde nden nde fillitataake ma hara on tigi gayni julde few so anditi enede ndiya yaltuno e makko e o sa ngaɗo nde fillitataake kono noon si tawi ko asna as-sala wa hiya fi dakhili as-sala fimo e nder julde nden ka won ɗon en plein mayre ɗum ɗo yalti e makko o felliti yalti donc haray lasli on ko yo geruno salminira o yaha o laɓɓino o fuɗɗito julde nden ko fi hon ɗum ɓe wi en kalahlariyu la yasihhu salatu ma adami taharati julde sellata wondude e wasugol laaɓa bon haray noon hiɗe yiya kadi ko lundi koko mo wolɗo e defte ɗen on anndi e figu hino yaaji moƴƴa karmukoɓen hino waɗi e mum lurre buy donc haray mi toroto e yinde tan e landal ngal ha docteur wuri assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah jarama ko baraji jarama noon kadi udditani ɓe makateɓe Fatima bobo assalamu aleykum. Naam waaleykum salam wa rahmatullah na laato janta alhamdulillah alhamdulillah assalamu aleykum ustad. waaleykum salam wa rahmatullah bismillah. on jarama deyal barka yo Allah waɗo joddal janna batte yewtere nde haray faminike kadi ɗo moƴƴa haray lande goo men heɗitike ɗe jaabama haray joni mi landi to tun ñande ko wanno ɗon bayana on ka ɓantal islam fi ko yowodiri kon e mo yalti islam no wodi konguɗi yaltinayɗi goɗɗo islam haray si yeehi on tigi hawri sigaɗi honno on tigi artitirta kadi hara o naatitirta islam haray ko ɗum falno landade kono ndeñande lande ɗe newanoki. voilà si goɗɗo yalti e l'islam alhaali makko on yaltata e piiji ɗiɗi imma tawa ko o yaltata hari mo andi ɗum ɗo yaltinayi o tewi o yalti ɗum ko ñawore feere o waɗi ko yaltinta kon hari o anda on kadi ko ñawore feere amma tawa ɗon hari hino andi o tewi pas o yalti on ɗon o fuɗɗitoto silmango ngon o wi'itay la ilaha illallah muhammadun rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o fiɓa o naatiti l'islam on ko ɗum o hittina o waɗa kadi ko moƴƴi moƴƴa fi yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo mo wattanamo boneji makko ɗi moƴƴere on ko hukumul murtad amma oɗa tawɗo on hari anda ko e nder ko wana ko wajete kon o andi ɗum ɗo hari yaltina l'islam o tawi o yaltino on ɗon o yiltitata ko o wi ashhadu an la ilaha illallah kesum haray on ɗon ko yo ɗuɗɗin istighfar o insino o toro Allah yaafa fiye ɗin ko nguɗɗiɗon ma ɗin bakkatuji ɗi o waɗi dalil men on jomira subhanahu wa ta'ala o daali la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah fawali wonki sina taga makke on e wondema neɗɗo nangirtake ko anda ko haray ko ɗum wonta assalamu aleykum. waaleykum salam on jarama moddel barka fota haray lande goo min falano landade jabama albarka fuuɗo e Allah on waɗan on fo joddi alijanna assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullah jazakumullah khair. Naam ɓe numéro mum sakkitori ko 07 32 assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullah. kayno jetti on ɗon. assalamu aleykum ustad. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu bisimillah. haray min komi faala on landade ko goɗɗo neli lanɗo wo haray mbuuɗi wano ero nga ko jellu on tigi
wawata timminde fi nisabu ittugol zakka voilà haray wadi kon taw lasli on ka nisab ko e kange gaba kange 92 grammes ma 85 grammes sa heɓi tuusu ko manto ɗum ɗon de sa heɓi mbuuɗi heɓaɗi 85 grammes kange haray zakka no waɗɗima yon noon fiita en complique ko hikka ɗo ni ko heɓata ɗum ko 2950 euros si ɗo mari 2900 euros hitande nden timmi o itti piiji ko itta toon kon fof tawi ɗin no lutte junngo mon haray zakka no waɗɗiɗi wallahu alam aray kon jaluno on tigi ittata ɗon e majji on 2900 ɗon o waɗay ɗum ɗon tun divisé par 40 ko yalti ɗo wo ko ɗum haray mi darna on ɗum kam mi yewtorto ɗo 2900 si sendanama ɗo laabi 50 ɗum ko hawrata ko 2900 divisé par 40 haray ko 72 euros 50 72 euros 50 min noon ɗon tuyon arrondise ɗon 75 euros itton ɗum zakkan nani awa aray on jarama Allah okku baraji ni amin ya rabbal alamin haray lamuditande hikkiɓen ɗon nan ɓe natirɓe men makteɓe Mariama assalamu aleykum assalamu aleykum hajjan waleykum assalam wa rahmatullahi usayni jenti on ɗon assalamu aleykum sada waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu bisimilla awa jarama yalaɓe juddi aljanna haray mi landal langal ɗo ko fii sa hoyɗi ni e musidɗo mara mo feƴƴini hoyɗamo no nde woni wo a hoyɗa emo yiɗa yiyamo ko koyɗol kono e nder konko yiyatamo hay nde wotere o yewto o wolantama fussu kono hara an yiɗa welti yiɗa yiyam yiɗa yimoɗa jaɓɓomo ɗa wolanama kono kanko hara fusse o wolantama kono nde woni wo ɗum ɗo waɗay haray kon ɗum woni ɗum ɗon kadi tawi woni ɗon faami fi muɗum nde inchallah hoyɗugol mayɗo yaltata e alhaaliji ɗiɗi imma hara ko mayɗo mo weldunoɗa hiɗa ɗuuɗi miijagol fi makko ɗum hiɗa ara hoyɗugol mo ɗum ɗon haray hina koyɗol wiyete imma haysko mo weldunoɗa kono hara a yejjitino mo neeɓi ha tum paf hoyɗoyamo ɗon nde wotere ko hoyɗuɗamo ɗon kon haray ko alhaali no yiiruɗamo wo ko e on alhaali o woni sa hoyɗi himo laaɓi ɓorni coñci moƴƴi ɗumanni himo on alhaali sa hoyɗi himo tuuni ma himo fesa ma himo toro haray ko nécessité ɗo waɗalngol du'a par ce que haray alhaali makko o laahira toon hino ɓitti seeɗa haray wonɗo laahira no yiiruɗamo wo haray ko ɗum woni toon donc haray wona on ɗon neɗɗo mo makuɗon ni o ala e wowlude haray ɗon haani toujours waɗalngol mo du'a yaltitugol makko ngol e mon ko toragol on du'a haray woni toon dalil men on ko honnum ko wondema laahira ko saare goonga wonɗo laahira toon kaka saare goonga o woni o saare goonga nden noon sama kala alaa toon hara kala mo koɓɓen fof no fotti kala wonɗo laahira ko woolanma o e konɗol ma no yiirɗamo haray ko ɗum ɗo woni goonga on e makko haray ɗum ɗon on firtatake koko yiiɗa kon tigi haray ko ɗum woni toon wallahu a'lam ok haray nder ko mi yiyatama kon haray mo laaɓi kadi mo moosude ko woni tun o wowlata konngol ɗe ko woni tun haray mo laaɓi emo moosude tun kono hara min miɗo weltanimo komin tun wowlata ɗum ɗon hollirimo e alhaali moƴƴo hara yo Allah ɓeydu moƴƴinde alhaali makko allahuma amina ya rabbi hanno si hajja yaafike ɗon landa raɓɓiɗungal potto kadi mi faalade fo ɗon ok ɗo waynaɓe ok ko fii ko meɗen ɗo mawɓe busno toon yogaɓe si ɓe janngini kamille on ɓaymi nana ɓen no janngo kamille on laabi goo ma ɗiɗi jippinaniɗe si gayni noon defat ni ñi itta sadaka anon ni woɓɓe hirsa dammi ma ɗum yem sikki dammi ɗin ma niya hirsa ɗum ɗon noddita woɓɓe haɗay ɗum no haani ko sadia islam sa gayni janngugol qur'ana on e hirsugol itto sadaka ma ɗum waɗa goro ɗon defa goro ni haray ɗum no haani toon ma ɗum woɓɓe inna kaydi daneeji haray ɗum no haani ko on masala ɗon ko masala senndiɗo pecce ɗiɗi hiɗe ɓaɗondiri kono ɗe yiidaɗe yaada wi'ugol wondema kala nde qur'an on mi gayinde janngude mi cippini ko mo waɗa sadaka mo waɗa ɗin kaydiji daneeji e ɗuma ɗum ɗon en e yiyata ko windi nelaaɗo waɗi ni sahabaɓe ni hikkiɓe ɗon ɓe bon kono wi'ugol janngugol qur'an e welto ko timmini nde kon waɗagol sadaka léger harana sadaka wi sifa ɗum on buy waɗugol jamawi noon ella ala toon
ɗimmun ɗum ittugol sadaka simple ñammina miskimɓe ɗum ɗon koko dagi kono ko piiji ko ɗum min noon hiɗi ɓaɗondir kono hiɗi seedi amma jittugol ngol waɗa burwi waɗa hingiri gigiwi ɗum ɗon on tabita e wiyatande goɗɗo e waɗi ɗo janngi qur'ana o tigi tigi on ma mooɓa yimɓe ɗuman noon anndi no woodi ka mazhab imam malik ko ɓeynata saddu zarae sakkagol laawi ɗin eke naafi ko goɗɗo jippinta ɗo qur'an waɗa sadaka simple no boni kono fiita yimɓe ɓen naɓu haa jokka ɗum ɗon ɗum wonta farilla e hoore yimɓe ɓen mamo kala sikka si tawi waɗal ɗum haray qur'ana mum on jaɓaka mamo kala sikka ko si waɗi ɗum ɗon siko janngi kon jaɓe karamo koɓɓen préféré wigol ɗum ɗon hay si waɗaka on faami haray koko haɗa haray ko sifa noon kadi faamirten koye jaɓu ɗum ɗon ɗe reeno ɗen e sifa ɗin piiji ɗon kala ko wiyete innovation bida koyen accu ɗum ɗon fiyo Allah jaɓan en diina laaɓuka kan goɗɗo hino waawi waɗugol sadakante o faala o ɗum karamo koɓe yeddotira e mum sadakaji ɗin inchallah tawi ɗum on tigi no laɓɓini ɗi jaɓet kono amma wigol ko batte ka qur'an jannga waɗata toon surtout kaydiji daneji ko wayta tawano sifa ɗum ɗon haray ɗum ɗon tabitali hada lam yasbut ani nabi sallah sallam fi'luhu wala ani sahaba wala ani tabi'in wallahu alam nam mi firmi micro mbaye brouillon harano ɗuuɗi joni muditana ɓeeɗo ɓe natirɓe ɗo numéro anonyme numéro privé assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam ustade no jenti on ɗo salamu aleykum wa rahmatullahi ustade waaleykum salam wa rahmatullah bisimillah aw min ni la marɗo landal ko yowiti e ɗi koyɗe nam ewugol hoyɗugol no juula tawa nokkure ka on tigi on julde ɗon kenen no wani on tigi o sigoye hoore fello hara no julniti ma ka on tigi woni julde on ta no est ce ko gaykoye haray ko ngallandal ɗo min mari tum lanɗo yeyit wiɗen onon ta hoyɗuɓe ɓen ko onta wonno ko Allemagne ɗo mi woni fil haqiqa hoyɗugol hino juula ko yamiregol yo ɓey si tawi ko neɗɗo on ɗo e juulude réguliére tabituɗo ka diina l'islam koyɗol makko ngol ko firtante ko fii du'a'u wondema haray yo ko wontoragol Allah kon haray inchallah o weltinire wonde jaaboto simo nangi haaju on huntoto sifano siko neɗɗo mo ala e juulude haray ko yo hollite wondema yo reeno sina ɗum hawnaki ka Allah jarribomo hakaza amma yi'ugol gayɗe e ça dépend si tawi on yiyay tun gayɗe woni ɗum ko yewtere feere si tawi o yiɗon ukko noon ka nder gayɗe ton ɗum noon kadi haray ko wattango hila tawon tigi hawru e difficulté ji e nder ko gollata kon e golle makko ɗen e huwodira makko e yimɓe ɓe donc haray ko ka kala ino woodi e détail ji muɗum donc haray ko wawete wigol noon si tawi gayɗen o yi'uɗe tun tawi ɗon tabiti e diina kan haray koɗol mongol ko moƴƴere inchallah won toon wallahu a'lam ok barakallahu fikum yo Allah ko mbaraji nam usaji kon en continue ka nde wayɗa ɓude jon darde hajja inchallah waɗen 50 dans 3 minutes tarnen ande ɓeɗon nam ɓe natirɓe email maketeɓe Khadija assalamu aleykum waaleykum salam tula jenala toon janta alhamdulillah usani jenti on assalamu aleykum usaz waaleykum salam wa rahmatullahi bisimillah miɗo fala landitade ɗo e ka mawdu moɗon haɗo yafoto mi andal no gasara on ɓangini no ɓaɗa internet tan ono kuppude tun haɗa koko yowiti e ittugol sadaka ɓaw o tigi nde hoyɗi wano si o tigi waɗi inde joni listihara o tigi waalike hoyɗa wano no jindida e ittugol ñaamete no ñammina himɓe walla no haray no mo haani ittude on sadaka ɗon ɓa haray o juulu o waɗi listihara makko o waali haray ko sadaka makko o yiwɗon ka ɗum ɗon o ittata fiyo hoyɗi ma hara goɗɗo kadi innama inne joni neɗɗo moƴƴo o hoyɗama hiɗa itta sadaka haray no hananma ko itta on sadaka bon si neɗɗo moƴƴo hoyɗi wima ya ittu sadaka ma an tigi a hoyɗi a itta sadaka koyen andu mi wolinani mi inni hoyɗugol ibnu adama hina yamirore ko hoyɗata tawa ko yamirore o ko annabaɓen pet amma luttuɗo goo haray hina yamirore few donc ɗum ɗon e wiyata noon ɗum no harmi goɗɗo hoyɗi no ñammini miskimɓe
o yeeyi o ñammini miskimɓe la naqulu anna hada haram e wiyata ɗum no harmi fi on par ce que mara dalil wiigol no harmi kono noon ko on tigi reeno taw ñiiɓu e sifa ɗin alhaaliji ɗon haa o suttina hoore makko ko woni wota o itti sadaka wogo e aso o hoyɗi sadaka ko duwa ittede sowno ɗum hoyɗa ka on faami par ce que haray ɗum ɗon koko yamira sadaka o anndi accon hakke entre parenthèse mi ɓisa ɗon piyu gootu kala naatoyɗo yiite hajja en accon kala neɗɗo naatoyɗo yiite lahira ɓe fap si ɓe mooɓoyke ɓe lanndama ko honɗum naadi ɓe yiite ko ɓe atta wiide ko piiji ɗiɗi penta goo on hari men juulata ɗiɗi on hari men ñamminta yimɓe ɓe ñamminta miskino qaalu ma salakakum fi naade o ngeyite sagar qaalu lam naku min almusallin hari men juulatama walam naku nut'imu almiskin hari men ñammintano miskin wa kunna nakhudu ma alkhaidin min laati meɗen waɗa fija jala min wondude e fijaɓe ɓen donc ko ɗum ɗo sadaka da'iman koko waɗete hina taw an koye habbo hande hoyɗuɗa o tun hay ko noon maɗen ko jaabuɗen wallahu alam assalamu aleykum waaleykum salam o yaafinen haɗa ka listihara no ɗum ɗon haɗa contetake koyɗol moƴƴol ɓa haɗa o tigi inde joni o gayni juuɗo maali ko hoyɗi ɗum ɗon haɗa contaka hina koyɗol bonngol kono listihara lasli mum on ka sunna ne laaɗo listihara hina ko hoyɗante listihara so a waɗi a gayni ina wawa hoyɗude naam ko moƴƴi si Allah hollima ko moƴƴi waɗoya kono aslu on ka listihara ko nelaɗo maki ko ɓernde ma nden si nangi ko waɗanɗa listihara on konko ya waɗu mo si ɓernde nden nangali haray ko ya terto so ken nangugol ɓernde nden waɗa ɗum tigi holliri haray koko moƴƴi si ɓernde nden nangali ko ya terto haray na ko moƴƴi ko ni nelaɗo sallah sallam o makiri fi listihara so kena obligatoire ɓe hoyde mi anda so tawi ino newi miɗo faala hendade numéro moɗon so tawi hino newi ok noon hajja en jonna on toon inchallah ok on jarama albarka assalamu aleykum jasakumullah khairan haray min kadi mi weltani ko moƴƴa mi weltanike kadi sukaɓe ɓen jogiiɓe service technique on akhi Oumar Mouhammad Ali e denndangal yiɗuɓe kadi laawol kesal on fof hay oustaz julde laggine to e représentant ɓe ɓen fof modi kala kaɓe wawi wonde cheikh abdallah en paris ɗon cheikh abdallah bruxelles docteur Wurem ɓaɓe ɗo fof joni ko membre officiel anima ɓe laawol kisal ɓen e sonnaɓe laawol kisal ɓen fap e weltani fof du'ani e projet ji kadi ko nangu ɗon kon ton fof ko nanguɗen konde ɓako en fof haray no tori Allah taw ko adi ko yo Allah timmin ɗum ɗon e jaam yo Allah subahana taala waɗu ɗum ɗon ko ɓeydata moƴƴinde hakkundeji men hakkunde julɓe ɓen fof o danda en kala ko bonnata hakkunde men en torki Allah o albala uji e masibo Facebook ko woni e cippade e leñol ngol ko Allah woni yiilowo yo Allah yiilu ɗum yo Allah andin en Facebook fi en andu gandal haqiqawal moƴƴere ko won ton kon ƴetten boneji wonɗi toon ɗi woɗɗitoɗen Allah heedindira en e mum enen e ɓeygure men nden en fof yo Allah dande en bone Facebook yo Allah dande en bone Facebook Allah dande en bone Facebook e réseaux sociaux fof o dande en albala o waɗana en barki e golleji men ɗin fof en torki Allah en fattiki Allah o waɗana en kala ko won e gollude kon fap halisatan liwajhil karim wa salllillahumma wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray on jarama on weltanama fota haray men salmini ɓe ngure mon nde fof haray ɗo men habbito yon inchallahu kadi kala yo lawol kisal bismillah. jazakumullahu khairan. ok yaka na musidɓe julɓe tedduɓe haray no andirɗen noon haray ko ɗo wonɗen hattude hannde kadi inchallahu haray bayanan ko ɗo woni hattude ren weltanike usage en fota ko wona seeɗa min weltanike on onon kadi jentitiɓe ɓen on foppo moɗon mi torki subhanahu wa taala yo allah lan ɗo on waɗo en nana ɓe ƴetta ko ɓuuri kon e moƴƴude yo allah subhanahu wa taala on ittan en o lorra ko woni ka Facebook ni surtout ka leñol meɗen haray en nani ko ɓe yewti kon fi muɗum ɗon haray ko nder
ha nder Facebook ton ɓe wata en heɓo e lorra toon hara sikken ko moƴƴere wonde ɗaɓɓude toon hara ko lorra inchallah haray wona cheikh julde kadi bañan technologie haray ɓe addunoɗo min feƴƴinan ɓe du'a ɓengo maɓɓe sonnajo maɓɓe on haray hino nawni no naɓa Dakar haray ɓe duwano opérede hannde mi sikki haray ɓe torani ɓe du'a fota kona seeɗa haray turki subahanahu wa taala yo Allah hayfinan ɓen ɗon kadi hayfinara ɓe cella hayfinana kala ɓiɓɓe julɓe on ɗo kadi ko hawre leydi ɗo inchallah haray ko ɗo wonɗen hattudare min salmini nokku be ko wonɗon e ɓengure monɗen haray en yontere hannde kadi si joni yontere hannde jaaɓi incharrahmani haray min innio assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.